O te o folo fa whaatalo whātu Samoa lau whakamaua le nei vanga o lea fiafi ina ua taibana wati lea ua awhatonu lewa le tu live wha i le tautua whaau ma lea o nanga lau Bluwave TV e bese foi o le poro kalame whai o le nei fo iaso le Tautai ai whaiva o sio tātou muturu, Tautai ai whaiva o lo tātou malo, Tautai ai whaiva foi o tangata taito tasi e meiso ainga nuu mai kālesia i le nei fo iaso lua. Aso lona ono le masina o se tema lua fe lua se fulu ma le lua. O le tau au na fo i le nei o Asiata whalemaru le fo ua se e mai lunga o tātou penga o whamatalanga mai se fo i o peau maganu ea ia e tau tua lo tau pa ia malo o tau mamalu ia e tau walatu fo i le longo puia li ina ia o mea o lo tutupu sa tutupu ua tutupu ma o le a tutupu. Ele nganta o si o tātou watunu o iau te ronei, o si o tātou watunu o iau si Italia, Amerika, Hawaii, wakako kungu uma. Ioi. O le movement marisa ili ngā maloa o tātou tangata e matau tia. Atu monto le Pasifika, atu Europa, le atu Asia, Amerika i matu, Amerika i saute. O fea lava ia so se tafo le kelope. Ua o ia isa ili ngā malo si o tātou watunu. O folo fatu ma whaatalo fatu wai Asiata mo outou umai le nei vanga o le fiafi ai le whaangaloina i si o tātou watunu i Samoa. Malo le folau, malo le langi matafi, malo fo i le ngā lulue i tiute ma whaiva o le nei aso. I la tau o loo whaagau pia ngā luenga, whaatalo fatu ma whaamalo atu Asiata, malo le ngā lulue, e le toi whaingo fie nei aso, ioi. A le whai ngā luenga, e le ma whaifoi o na tutongi pili, e le ma whaifoi o na whaa onga le whanau, e le ma whaifoi o na whaia me tua iai o whaalave lave, o me whai ma le tautua ina o ainga mai kālesia, e tua lava i tātou ngā luenga. E a whaatalo whafoi a te autau o loo, whaia le whaiva o tapua inga, e peia o whaale ngā fulu, le au tūla toa, ma le au popu toa, e le silia le tai le tāpuai. Malo ale, tuitoi a malo fie, malo le popo fala, malo foi le, tuitoi a muri papanga, e peio whaiva le ta malo falea tau whepo, a o alo whaiva le malosi o lo tātou utunu, ai mai se mai lava yo nao se o yo nei u, whaatalo wha maufolo fantu, Asiata mare tātou proklame le whaivaenga o lea fiafi. Whio yo le dala le lei, tama whaasau o le langi, a wā le ngā luenga o le fua o le malo le sao le tonga, le fua o le tātou wā manu malo ia Yesu Keriso, whaatalo whatuai Asiata i whioi o le tala le lei, ia, si ui leo lau whaatalo wha o wō ma pāanga mai le fua ua papai mai runga o le tātou porokalame maratua, swinga o le tātou porokalame o asolua teitasi o le tātou whiso o tainga i Samoa e Masaniai, ma le fionga le teitei fono o le whatuatua i le tua Samoa utasi, susunga le Laaulialemalietoa i foi o le minista o whatoanga ma whainga whaiva mai se foi o este tausa si o tātu mutunu ma suenga whaasaya nisi le foi lau te fia whailo atu o leo maua le masotanga ai mante fiso tai atu o loo tu ina sao le nei whaasara launga mai ele ma malai matula Maota o malai filongia wale a fifio sa tupua ma sa malietoa e ai mai se foi o le mamalu le tausinga le Vaetolo o te fia e o folofa ma whaatalo whantu e lau fionga le teitei fono, lau fionga le minista, lau sunga le Laaulialemalietoa, straight from Savai. Beautiful Savai. Talo lava e lau fionga le nevanga le fiafi. Ia, ma lor so i fu manuia i lau tua whalwai malaya Asiata, fonga fo le tātou por kalambe le nevanga le fiafi. Ia, mori atu le nganga whaaftaima le patalofa e le tapu ai mai si o tātou atunu. Tā whai fio le laulangi o mo mai ele nei whasara launga. I le nei tū lau le fiafi ia. Ia le atua o tātou maua nei a fiafi manuia. Patalofa atua i le whafonganga Samoa i ona tuanga whalupe po whea lava le tafa o le laulangi. O mo mai ele nei whaatalital noanga ia whaftai le atua wafe manuia tū langa o whaiva matiutu le nei aso. Ia pēna sao noa Asiata. Ia e te walau mai o le nei wa tauno mai foi la se singa i le whatinonga o le aluenga le tātou i tū malo i nei malai whiringia i sasina. Ia o le whatoa mai atu nisi o telinga malo tā whenga iai malako wana siri o le malo New Zealand. Ia malai malanga. Ia u whatalitela noa i foi i le Soul Committee e ala i le umusaina o le tātou ngā aluenga. Ia na manatu lea Samoa malau whafonga mai nei tūla le fiafi. Ia whaftai le tua mo fo ni lao tātou te
fo ia mtato fatalofa ile tulanga lo ia malo so fu malo lange ma Malo whaafitai tele mo le whaatulima ma le whaatalo whaamese fo i whaafukamau si o tātou watunu o ioe ua mantalupe ia tua Maota ma tua laua o malai filongia a vai atu fo i le tūlanga o lo ta oto mai ai iao papae o le langi ia ua pulafia le langi i le anga le leo le tua ai ona o le ulu ai taimi ua sisi ai le tanga vai o le saolo tonga i lau ele o le motu tele sa la fai o le motu e fai bea mawhai. O le foi mai tau atu i lau la ei. Ia, sina pae pe o le la ei o le wha malu malunga. Wa iai foi ma malu o le nei aso e mese o le tātou motu o le motu pe e kelinga. Ia se isau noia lau fionga. Ia, whaafitai Asiata mo le whaafsili. Ia, o le aso tala whaasolo pito le to tonu o le tātou motu tele i sa la whai nei. Ona o le so, o le whato atau nu wai se fuafuanga le tātou whai ngā mālo talu mai na tuto tasi. I le ono suru tau sanga talu wai. O le aso le nei, ua whato a sisi alo ia i leo le tanga vai o le tātou mālo. E whamana tuai le tātou mālo tuto tasi. Mai le nei ono suru tau sanga talu na tātou tuto tasi. O lea whato a whatau nuu lea o se sisi ngā fua alo ia ale whainga māloa Samoa i te tono se la whai nei. O le nganga whaafitai na i le tua o le sa mātou poto uma i le tae ao na le la. Tā o le ono le tae ao na le la sa poto mai le malai fatu. I taon posko i sa le rolonga o i nā le sa whaatino umai tulanga o whaamoemoenga o le so. Ia o le whaafitai la vai i le tua o no lo nā lofa malo nā nglelei. Whatau nuu ma le manuia le nei whamoe tāua mo si o tātou atanu ai maisi. Ia o le tae ao fau le nei mo sa la whai. Ono lea whato a tali ma lo le tātou motu tele sa la whai. Ia e ala le tātou sisi ngā fua. Ia o le ala te sisi la mai o la e lava nei na whai na le la Asiata. Ia o le fo i tau mwhai atuel ta interview nei e fiafi. Ia o ula fo i nei ne whaafelo e tuaile tātou ko Vanasili o New Zealand. Ia o le fo whaawa o tuel ta Polkalame. Ai peo se tala atu le nā morisiri fia le tātou atanu. Se tasi le nei o tala whaasoropito mo Samoa, malana whainga malo. Malo whaafitai tele e lau fionga i le teitei whono e tusai o lea vaenga me se fwor whaamopu eina. A muri se taimi tā whea mai le whainga malangantu o le fionga i le kovana sili o si o mātou watunu. Ai mai se o lea ua whaamunu eina i lau ele o malai whirongia. Ia e tusai fo i o le nei aso ai na ono au fia tau atu lava i le tūlanga lea. I le uru ai taimi lea ua sisi ai le tanga vai o Samoa i to tonu o lau whanua ma lau ele o le motu tele i sa la whai. E tele nei matati ai e pe wala walunga ai le nei fo i sisi ngā fu ai le nei tausanga. E le ngantau le taimi mua o le mai tau watu o sisi ai le tanga vai ele o sa la whai. Ai pe o le whato a whono ai leo se kāpeneta i sa la whai a o le ase la ngona o lau susunga i le Laaulialemalietoa lau fionga le teitei fono e le toi nā ma le laina le swing o le whainga malo ma le whātula ina o le malo fou na afuafua mai sa la whai. O le ase la ngona o lau fionga o lea ua amata o na tino ia moe mitinga sa whaatata i le taimi nā afuafua ai le whātula ina o le whainga malo. Ia, whaafitai Asiata. O te loa e le mawhai upu matala na whaamatala le la ngona. Ona e alu aso sau aso ma e tautala aso fo i aso whape nei. Ona o se urua i taimine nei mai le ono sfurtau sanga. Talu ona whaataunu ina le whamoe nei o le sisina o le tanga vai alo ia e le whainga malo e le fionga le tamai taipare mia. A wai umamai le au mamalu le malo whaalogia whonga whetalai ma le pare mene Whamsina siri ma le ofisa whamsinonga malo mai fafo umalava au whainga luenga to tofia le tua malato umalava we o loo iai le au whainga luenga le tua i teitai fono whaurulungo e kālesia taito Tasi ma le lau tele o le tunu i ona vaenga lau te tele o le pa ia ma le mamalu o Samoa ia ma le mamalu o le tala le leitai nane mamalu whale malo le wau whanga poto
ia mai langona le nganga whaaftai ono re sairi ngā māloa sa la whai. O la manatu o le whato autu. E whato autu i le so le taulanga na osi. Nei tausanga e tele wā mana ia sabai. Ioi, o le mai o le fua le tātou mālo. E le ngata ina whapito i atu mua. Ainga le taima le vao fonti. A le whato au mai a pule na tau. I le ono se fulu tausanga taruai. O la ngona whaenga e tia na. E le ngata i lea. O le tūlanga i le whawhenga iai. I le fono al kapeneta le usui a le aso atai au. O se ulua i taimi fo le nei Asiata. Ua fono ai e le taitai. O le pule whatonu. O le tātou whainga malo. Le pāle mia, sui pāle mia mar kapeneta. Ua fono atuai i lau ele o sala whai nei. Mo le ulua i taimi. E le tupu mo mua le mele nei. O le fono o le whai tumua. E te tau whaina whai sala whai. O le la whatu a tupu tai au. Le a fono ai i a malai whatu. Le fono le kapeneta. I le ulua i taimi. E pati patia i lava i a le tātou whaamana tuina ma le tātou tūlanga fia i le tātou taunu le ono su tau sanga o le tātou mālotu tō tasi. A e peuna fesili Asiata. I e leto e nāma se la ina langona wha tangata o le tātou nuu ma le tātou motu. I a mei se fo i le tātou fo i nofo atu le usonga pule. Langona le nganga whaaftai le tua. Tāpua inga maua nei mātua. Mei se whawhenga inga taulangi ia male atu tia. Ta maa matina na sa inga le masu o le tai au. A wale se iringa malo ia male maua pule. Le nei whatu a tātou taunu le taunu unga me umma sa mata tuai. Le sa iringa malo a pule. Tu whatasi matu mua maua le tātou malo tu tōtasi. O le langona lava vi ia le tua. Malo whaftai lau fionga i le teitai fono. Ele tūlanga lea me se fo i e peila o le ua tino i ia le whaalelenga lea ma sani ai lava peina malele ai fo i se tasi o taitai i longa fo i na tūla i me lona taimi le fionga le tōli ia le fionga fo i a tofilau e ti alisana o le mea le lei upolu e au fo i ona le lei mo le tātou motu i sala fai au tai ai tūlanga nei o le celebratinga ia po le tātou wa aloa i fiafianga o le onos furutausanga ma le whailonga ina fo i o le onos furutausanga me so le te wila lau fionga le teitai fono tasi le nei o mata upu na tele ai fo i le talanoa ina whapea mai o le awhainga i mea o le ahe kakaunga iai pui ngor koviki o le ase mai taula lau fionga ma le whainga malo i le lolofi atu ale male apo le mamanu o le atunu o le ngata o le konseti tele le puni ala va o sau lava mai tau mai le o atu o le tātou atunu o matu risi tā whawhau atu ua makua i whekau i harwha ko whala inga male taimi o tatala i lo tātou atunu Ioe, wa e sire fie foi Asiata so se mere lei lava i tau lava na iai le ulanga foi le whaitio ia ele fo ia tātou na mea ai te umala mai tau ua sauni Samoa e te tala e na la tātou tala lava le se valu o le masina nei le nei ma o manatu o se tūlanga tala whenga i tele ele ngata ele tāpena o le sautou sisi le mai le tumu ia mai le tūlanga o le tau pati mai ele tunu i Samoa nei ia le tau whao mai va le Asiata ai sila mai le ele ngata i va le tu sao mai o Kilani New Zealand Australia New Zealand a Samoa New Zealand Samoa ia fe ma fa pena fo ia New Zealand fiti Samoa o le tele le na o le tulanga o lo lofi mai ia le mamalu le tulu al tulanga la vai covid Asiata ele o te popole se isi ile covid o covid wa uma a ma wa fulu tonga fiti o lo ma al tulanga na le fa solo wa tato walu la vai le ta felo tato wa nga iloa e tani sapaia wa leva il concetti la punia la va Asiata se wa leva na fia celebrate le tunu wa leva na fia sisiva le tunu wa leva na fia mo se mapuea se mapusanga se i faise tulanga fa fia loto ma fa ma venga ma tulanga fo i le tani sapaia o le fa mana twino le tato tuto tasi pe tu na manga foi fa penale so tau pati atu fo i o ena Laaulia e saunia le tūlanga o le celebration ia vi ia le tua
whawhitai le tua o lea ua maua le tūlanga o le tu fatasi e ma le fia fatasi o sio tatu atunu o tūlanga na le sa vai e le so Malo whaafitai tele le whaamani nonga o le vaenga ia ua tele a tala noanga ma whaafisiri atu. Ia ono tūlanga fia ma le manuia o lo ta oto mai ai ia sio tātou atunu ma tāpenanga. O le tau maua antu se te le whainga malanga mai fo ia le taitai o le itua ngai na whiai mātou nei nusila ia o whatatatu au Sitalia toi fo i mai ai o wa ia Samoa. Se tasi o vaenga na o tau maua antu i whamatalanga me se fo i la tau na awai. O se tasi o laua lunga o le wheloa inga lea le taitai o le itua ngai o le tau tu whaatasia o le whaamoe moe o le lantou whaamanantuina o le latou waso whaanoa noa. Lo inga la lau whaamatalanga, le anga ia le tātou waso whaanoa noa mai le a matanga wa whaamawina i tara whaasoropito. Ma whainga e whaalau tele le vaenga le ai whaamanta e toe leipo lea mea o se aso whaanoa noa, le aso foi lea le au mai le IWP. A o le aso o se whato whala inga lau fionga i tatala i le whaamani nonga o le a tonu le tūlanga o le aso whaanoa noa sa moe whaamanatu. ia Asiata o te manatu iai le tūlanga foi le ia mo o iri o vaa le lato finangalo. Ona ua manatu latou e oe whaamanatu le aso le ana sa vavali atu ai e mana na o e o atu e whaatau tō. Ai le talia e le fofonga whetalai. O le mena taunu whaamanino. Whaatatianga lava ia le mea tonu tupu le aso na Asiata. O umana whaatatia le pule le fofonga whetalai e le mawhai ona unu whale le Maota. O le ruling na na whai e le fofonga whetalai ma o ia fo i eila na pule ato atoa i le taimire na e tau fiaisesi e uru whale le Maota. O le toi o atu la e uso whai atu le whai unga le whonga whetalai. O le mela na ka o le contempt of court, ma le contempt of parliament. Tēnā leina mau tutu le puipuinga le parliamene. Langa iwa umana whai le whaasisiranga le whonga whetalai. E lei seisi o la tau e uru whale le parliamene. Ona e lei whaatau toina. I le leo atu e au wali whaatau tonga le na matau whaia lava. I le aso lua se furu ma le whao iu lai. Na mumusu la tau e atu e lei whaatau toina ma e lei mawhaina o atu parliamene. A e lei whaatau toina. E lei whaatanga ina foi. E le whonga whetalai ona ufale. O lea lai lau mai neilo la tau mau whapea mai. E soli tū la fono le tū langa o le whaiunga le whonga whetalai. A e lei a vea le whamsinonga. O le taimire nā. E lei a vea le whamsinonga le mata upu. O la lava lai manino le tūlanga, o lo o mautū le whaiunga le whonga whetalai, e mafuaina le urwhale. Al tūlanga le latou whaamamalunga o se aso whapea, ia Asiata. O te manatu lava o le latou na ia te tau, ai o se mea matavale tele i lau mai tau tu lau Samoa ma lau whaafonga. O le tau mawhai e whaamanatu se aso na latou solia ai le whaiunga le whonga whetalai na avatu. Ina ia manino ma malama le leile tūlanga le nā. Pato a fai le fai unga muli i le tūlanga muli e te tau na fai ina ua sau le tali le whamisinonga. A le aso lea no atu ai, o lo tūpe a le whaatonunga a le whong whetalai, e le i whaia se fai unga le whamisinonga le tūlanga lea. A pe o tūlanga na o leo so fai mai lava le taimiri nei, ia. Ai longa o toe nau se si e toe whaafo i tua le atunu i men tutupu. O le lava e nau atu ina ia mato sa vavari ro luma matau ave le atunu i tūlanga i tauna iai, pei tai. Ele o lea, o te manatua ai lava saunoanga fo i lea le aki e piko polen sauno iai. Ia atoe a isi fo inisi mata ngā e fia e toe tūlai mai. O lea ua umana whai atu le tūlanga wa iu tūlanga le whamsinonga, whauru whalem whaatau tō, ia e pei e mai tō manatu e toe whawhangu mai se mea ua manua ua umana tau fōfō ma whale lei. O ma whaina whai upu matala. Te anoa noa i o me tā ua e te tau e ona whamanatu me tā ua sa tutupu i le aso, malesi aso. Malesi fo i aso. La e sa mātou tala na whai atu i me te tere na whai a mātou. E whaatea ai mātou ma le pāle mene, ma turi wha moa au whapena i si whai pule. O mātou au ngani nā me whamanatu na aso. E siri atu le tū ngā o mena tutupu. Ia e pe whapena ua ngai whapea ua whao ngā le tūlanga o le malosi o leo leo. O leo leo lava ia. O lo anga i whaatino lo la te utiute. Ma ele ni mea fau, o mea masani e whaatino nga e rii matamai tai leo leo, o le malo.
Aole tau fai pele so sofa tu lava e aso lea. O le mea la le nā tau le whaasi o pule. I le wha iunga le whangawhitalai. O le nsau noa i le aso. Ma lo whaaftai. Whaaftai tele ua whaamanino le vaenga lea, lono winga la. E le te tauna ia ise vaenga i tau sui ai fua le Black Saturday ma le tā ua o le aso foi lea na whaavau wai Samoa i lona tūto e tasi. Ina ua masaa le toto le whionga le tama ainga. Ia e whaapine ai le saolo tonga o si o tātou watunu. Ia ai le to ta wala ni situa inga so fo ia wa pe o le ala o mani noi au fala e pe o se fa tau te enga ia ise tasio o malo si anga o fainga ma fata winga fainga malo ia le tulanga le se ia fa tai le mana tu e fisiringa so fina ngalo au ta ia le mata upulea o le fo wala walunga la le tulanga na ta fa so ai le fata no nga vaso le nei pe tai le i o tele i awiri lia la va sa fa fisiri i so fina ngalo o le ua mai tau watu e pe wala walunga ale au mai ngole meta upule na sau no ye le tai o le tua ngai e fa pea na manino au forsanga mau fa silanga ile amatanga au le faia fainga palota pale mai loa le vai fa faia fa to ile tua sa mo utasi ia ole a fa mata pupu uloma kiria ese u fa faingo fie ia le fionga ile au malu le malo lo se e le taimile nei e ui ele ole le me o yai ai se mo fa nga ko esa ngo la ofisiri sa o to ala sunga Laaulialemalietoa nga ia sa ngo na fa ia pena ia ni manu lau tifa pea al fa to ile to sa mo utas ia o te loa Asiata na te no formalitari o la ofisiri a fai e te le i fa fofonga pe fa fofonga fo isa mo isa upu fa pena la yo la bi tonu na ia le o tau nele pua malafo mai matu wa i mai o mei a le sa o lau wina. Asiata o lea ua o avatu le tūlanga i le nganga whaaloalo i le tai o le ituanga i a mai whamau maunga o saunanga. Ale ai, o na tātou o lole i le si tūlanga whaatula whono. Mai le mawhainto e tu au no ia mei e alu langa ua tele ai le nonumi ma le whenumi ai i le whaafonga le tunu. Ma le mautonu wai Samoa. O le whasisilanga na o fola ina pe te utino ia Samoa. A whai e tū le mai whātua tu e le tua Samoa o tasi. O le ato e te uteu le tū la whono o le whiriwhirina o le ao le malo. Ai sea, o na ua matou wa ai. Ua matua ia ngā i lava tu i la epa ma le tā pipi. E tau whaatau wa aina le o lo avea ma o mamalu le malo. Malana masiofo ma le whaatinonga o tō whinga. Ioe. Ua fai te uteu ngol tu la fonle ia Januari Bluwave suruiva. Ave ese ai le upu lea mamalu. Mai lea mamalu le malo. Ave ese auani o tātou tuetara noa o le au mamalu o le malo Samoa. Au wha upu whapea o le au le malo Samoa. Suinga te lena na fai. Suinga lona lua. Ave ese le masiofo. I le tauina o le whaletua o le ao le malo, o le whaletua o le tamainga. Tasi le nā suinga te le lava na vesi. Lona tolu, ua tu whatu langa taimi o se e vea mao le malo. Nā le lua lava au dima tausanga uma te le tu e vea o e mao le malo. Peo le tūlanga lewa i nei tupua. Ua le tu e vea ia mao le malo ono le tūlanga. Nā le lua au taimi e umaloa, e le tu e whiwhiria oe. Lona tolu lona whaore manu lautina awe whatu tua i le tua Samoa o tasi. Ia nao tama a inga e au i tō whinga o le ao le malo. Ia nao tama a inga e au i le tō whinga o le malo. Lona tolu lona lima lo muni muni. A whapetu le mai whatu tua i le tua Samoa o tasi. Ia tātou toi fo ia tu wafu. E tofi o le ao le malo, po oi lava o la whiwhiria, ma i le taimi. O tūlanga lau te tele na Asiata, na tau tino i a Samoa, pe a whape o mai whatua tua i le tua Samoa o tasi, ai sea, wa matou wa ai wa a mata na ngā i tui la epa ma le chapipi, ma le mesa matou iai. E tau whaatau wa aina tama a inga i le tunu. E le tau whaiatu, na ala na ave ese uma upui o le mamalu, le masiofo o le tafa atulanga taimi le lima tausanga ona o lona le fie le la va masito ino tupua tamasese
tu lo lava le foi to te whaafonga Samoa i upu ia lafo ia tupua upu le mingao upu le mafaufau upu tau whaatau vai na ile mamalu o le fionga tu ia tua tupua tamasese efi lana mea na le sa fai tele foi mano no ia na upu lafo i le taimi a ole ia vea le fionga tu ia ana tui ma le li whano e vea ma mamalu le malo langa foi sa matou mo ia yo ana upu ale sa lafo over his dead body e le ao le malo tu ia ana ia tui ma le li whano yo ana upu na na lafo lai ma te e mori ma fia me yo ona upu na na lafo ai ole le fia tele istoi non tupua na whaangata e lolo na taimi i le se fulu tausanga o le alava la lo na le fia au le isa si tama inga o le te toe taimi na ele o sanga i mai le fionga le le malietoa o le fatu a maua nei le fionga ya malietoa mori le lua ia ele o iai se mata afo o saufai ia na tupua ia ma tumele li fano ia ona mai ai lava le stoi na tu ia ana i tonu ai le o iai lo na loto ioi ole le nganga le na ai le wa mata nei ona anga i mai tu langa le Asiata o tau ne le pua malafo mai atia ia ole me lava na le fai ne tu le pa ole fa leanga o lo ngoa fa leanga le vawa u mo ainga na te sila fia Asiata o te tau le tupua o te tau le malietoa o te tau le tu ia ana a le tau mo fai atu nei e li o le vala lea ona lana sauni ngā nā le fai le teimi nei po o a upu matala e sau noa i tu le epa ua safo whanga Samoa ia na upu e lafo so ma na upu e la lafo pēle e whionga ia tupua tamasese ma na whamatalanga e sau noa pēr whapea e le pāle mbia se tama ainga i te tonu le i tapipi sama to ia upu o le mena na le mawhai ai ona ia whaia se avanoa e pale mi ai le sao whaapito. Hawa whai wana i loa le leile tūlanga le nā. O mea umana e wa ai maua lalo, e wa ai whaatau waa, e whaaluma luma, e le mi ngao vo i ana upu e la lafo. I tama ainga e mesia le fionga leo le malo. Ta pisa fo ile si taimi whapea e, o le atau whaitu la epa e alu leo le malo. Eo e whai ai leo na tala. O ia fi alu runga i o ngale ai e lengi le ai. Au lalo ir pare mia le ir piso. Ya leo mai tau atu nel vai nga muri o plan le na fai nei. Ile tu langa firinga o le malo. Ya leo ta motu tu lo lava, leo ta fa tu langa le sultau sanga tupua. Ya o le la walu nel tau sanga muri pa ta to vol tu la foto le na fai. Ya walu ta mi sanga muri le fionga tu ya ana. Yo ya wo umana tu wafu le tofi mo malietoa. O ila le tutoi. E le o avanoa i le sofa mtaaf. O ila le na tau pule le taimine umalol tu ia ana sau whaino. Ia whesiri le na. Ia ua le sa fau umalava o mea nei Asiata o mea umana fau. Lau le upu. Ia o tūlanga e tau whaatau wa ai nai le mamalu o Samoa sa masani ai. Tama mo lato ainga ma lato tama pola pui tu mo pule a le wala lau mai ne tu wai mai ne ia ta we fai le vale anga wa mo ainga ta lo fai ta mo ia le wo to fa fonga mai wa uma me na sa no ia ele moni ia upu mai tala na fai a le tu la fono le na ia fa fau o i e ta tino mai ia Samoa o ia lava na fa fau wina le mele ina ia lo na vanoa e umalota ma ainga sau whairo leo le malo lo pusa ona ma e tūlanga tonu na taunu whamanino leanga leo wa avatu lea vanoa whauwai walta ma ainga ia tu mele li fan ia ese a toa le mele utu e tula i mei fo e sau wha leanga i whirwhiringa ma le auta singa le mea wo i ele tūlanga o whainga malo o whirwhiri ai i tu ia ana e whawaulu ni tofi Palo whaftai le whamanino inga o le vai sua le. Au te manatu fo i le fōua i le tūlanga o le tua inga whapea e whasanga i lau songa i le taitai o le taitai whono o le whatotua i le tua sama utasi. Wa au te manatu fo i na ofisiringi e niso tāporo kalame pei o le amatanga lavo le tausanga na tia nei.
ia na tua ia foi fa pe na e se folanga le pensiona ia fa pe tolu se lau ai tala falua pe tai ia na uma elava na toi fa fo i lava i tulanga sai ia le fo toi ta auto mai mai vai suale e me faina mai sina u fa tatianga lau fionga le tai fono o fesiringia le tai milene le ngaluenga fa itua ngai o lea ua matua lo soifua i le whaporokiki wa i longa fo i taimi na tau pale whea ngai manisi sa i longa la lanto ua ngai a wai pi whitongi ia whaasoi o tua oi le whirangalo le toa tele whamaisi ia o porokiki harko inga o anga whaikua ngai e ma whai ona tau maisi na u whaatatianga fo i lele ina whanofo lele i le whaafonga usi e Samoa mese fo o whea kono si e lele inga o le mea o le ngai mai le mea o le tau faleanga o tu lo o upu faingo fie ina ia manino i sam e ma fainga avele faleanga ino le tamali anga ma fa pe fa ole ina ni folanga na fai o se ngai le mea lea pe o se tau fasese o la so fina ngalo lo fonga telefone Siata o le polokiki la vai o le polokiki tu lo lava fa fonga le tunu a tato wolo i upu whai o malo o ame tate teranoa i tate teranoa i issues e tate le teranoa i louta alo e whaaleanga le stangata e te teranoa po ame whauwhau wai le whainga malo ina ia lelei a whape whatulanga ni anatu mani ngona le whainga malo o na o mai leo le tuanga i e whi nau i lungo issues e whi nau i lungo mata upu e whi na wai po o lelei pe whaafena whai le mata upu ma le mata upu o melana e tau le polokiki upu whai o malo e tala noa i mea o loo whai mati na e o loo whai ma mea manui ai ma mea le tauna whaia ma mea e apoapoa i ai mwhaatulanga mea na a o le mea le tau le taimi nei o le mea sao a le Asiata e tau o le taalo i le tino le au tātou walu nei e tau whaaleanga Asiata e se esel mo le ngai esel tau whaaleanga ai ngai lo e fa le peti ta fa le anga se tamari anga tangata por fa shot tangata le menna o e lo le tau fa le anga il defamation on your reputation is worse as murder Asiata e si riatu le tu nga o lo fa le anga idol tangata e lo fa shot le tangata la le wa lo e fa le anga lo na tamari anga mo lo na olo e te soifu pe Asiata o te lele afianga o lo ta le leia ma lo tamari anga fa le tangata o le mela leia nei wale ta alo le polo ai ta alo le tino lea la e alu le temi nei a fa peta alo i le tulanga lava i o le porokiki ma le faasolonga upu fai malo ia fa pea ia o le tato ma lai valele i tia vea o le ale mafuanga e leina ma fai tauto e fai ma lai valele na e tala noa issues leo mato fai atu nei mato atu e se ser ta tianga o le malai valele ma te atu e se tūlanga o malai valele ma te atu e le whetau i matu la fono valele tawiri o fi naunga na le whai atu e le tūn nei alan fi naunga le sau mai o e le o fi nau se nā mea pa wale me whai mai ngā oi oe pepelo oe valea oe le loa oe se mea o la ala tu e ngā fi naunga le sau ne le temine Asiata o la le tu whawhea ngai lai whawhafonga ma tā pua i le tunu ai ono si tātou atunu e iai e le mautonu ia ni le lifa ale o le lato fina ngalo i le mea lai sau tau manatu lava Asiata le tau nei o te leto e anga i tali se metas ai o manatu o toe fautu aina fo ia o nisi o le au tula toa ma le mamalu o le au whainga luenga tutofi e le atua e ta taula o na whaasao whaamatala aua nei tū tala loa ina upu nei e whai e ati na e ima tai se ina ai le mamalu o le atunu a o le tau mawhai atu le whainga malo e whaasao ma whaamanino ia o le si tu inga te levo i lena tu ai mai e tau Asiata whamelo walu i malanga i e whai loa i e male tunu ai o lea le whaini mean matanga luenga e anga i mo le leo le matanga luenga o sila fia tu la epa le pa ia ma le mamalu o Samoa i ma te whai loa o tangata uma nei la tau te whaataua uma fua o wha ele le anga e avatu i Samoa o le to telefo o la tau le whai loa o la tau nei ma wai maketi fo ia no fo i mai nei ma u Samoa ele ma fai la paua le mea lai fola o la e ka fa fao ele ngi au nga o fai me la e fai ia
ai la tele elena tele o fatau ina le anava le vaenga faufai militino feiloi fatasi ma aver faftai ono le tautua Samoa lo ai tau malele ile la langi atoa ai wo manatu te tau pena famanino famatala langa wo tato wo al melen sa no ile fionga sa fa pitu pesao pese ai ono la wo sa no ye tu le Mali. lo no winga ape sa no tu le pa la sipa isingi e fa sa awais ai tatau la wana famanino tau na fa sa tau na matua fa ta tia le mole ala tu langa nei o tua inga ya ona langa ila i o fina ngalo le aulangolango le rapitu e la le mele o le temini na o fa anifo al fam sinonga le la feto ai nei ai sea o fa leanga mai ai mala tou i lesi step wi tu atu ai le tu pe ma tou tai e fai le fina nga fa al upu fai o malo ina ia manino mata upu manino la sanga o meo lo anga i ele tau mo fai o le tato malo e tina Alo whaftai wa manino la le vaisua lea. Ia ai wa ta wai la ma le tulanga ia ila tau o le mamalu o le tunu o le whai pisi nisi. I longa lea e whai loa ia tu i lau fionga. Ia e tu sai fo i o ni avanoa. O le maua o le whai lai tau nu tua i le vai asofou. Ia le whaurulunga o tasi o company longa ia matou. Tasi Market le ngata i leo le ainga energy. E se fulu pamu pengisingi e umia e le tamali ile nei tu lau songa le whawhianga inga. Ia le whala ua maua tala o le ua maua i male avanoa e maua i avanoa o tahantou wa o loa e mai sort office o whaatoanga mwhainga whaiva. Ia e ono mwhauna e whalau tele le vaenga le au avanoa e maua mai lau wherua inga le tūlanga o le whaftai atu le maru lau tele o le aturo. amata mai lava LA o Carson Utah Alaska Karaistete Wellington Porirua o Kilani na matou felo ai uma mai latou e manao e vatu container talo ma lo SS Samoa ya o le fa mawina o le afio mai le sunga papenga ya to le fall tato li puro tato Tasi Market o level fo ina fa tele no na tamari o le tulu mate felo ai nei le masin nei ya e fa mau tu wai la wina to nisio tato fa to fo o le utau pule anga i mole awina tu o loi faf a war fa mo le e pe o le fatu a tole na Asiata o lo tau mo fai ai ngalu nga umane fai ya ai pe e alu te tu ta ia yo no le tulanga e se fo nga nganda le ka miro ma le spiko ai ono le manatu male la ngona fo pe mai ma u pe na mo ile upu le fai fa pe o ngalu nga fa le tu ngai Siata e se ale ngai e ser kau fa le ngale ma le nganga na i tau na matua i ma vai le i meia ina ia wena i fa le tonu fina ngalo le tunu ia pe o tulanga na ele au ngatalo tangata fa sa o manatu ina ia wena o to tali ona ele tulanga fo le o tele ni se ferma i se o tema na yo to ina e pe o fa le tonu el to ya o te muso e fa na upu e te tau lava ona vatu se tali awa e alu lava na Folasa voi ai fa ai uma ya i sio kurima io o ina le ma foi no ono mo lava no e tali atu e pe kamiro ko inga langi ako ya e fa ai uma ya sio wa fe ele ma fa inga uma se por kalame ai io o mai sang kala e ka tala la na chat le o te tau fa fa pula o le upusa mo le fa pupunga o la tau talanga umile na fa atu ele o se ngai de mele fa de terminei o le tau fa le anga fa shot tangata o le tu sa onga na fa talanga le Alo whaftai ia aua e saunoa nei si vala te isi lena e muri ai lau saunoa. Ai ale la pe wa tau tutupu whamatangi li o wa aise la ngona i la u whafsiri lea. Ia re no pole hari le me o le fiafir ko inga ia i lau fionga li. Atu foi au te loa pole ha wai sa o pe moni tamilo e pe o lo suafa le se tasi o suafa e matua i numero tasi la vai le tara no al toin. Are no pe ia se onga foi lele wa po wa misi foi er ko inga po le ale tulanga lau sunga Laaulialemalietoa. Siata wa tele o mo fo
ia a o le ai folo le ona upu le tamaloa ia ngoa fa'aluma ingoa fa'ato'ilalo ingoa fa'ata'uvalea o lea e ono sa'i a'u ma lo'u aiga ma lo'u tumālō ai sea lana lea ua uloa le mafua'aga e leina fa'apea o lona le talia o lona faiaʻina i finauga ma le fa'atuatua i le atua sa ma ua tasi ioe o lana upu na saunoa ia ia afia me a tonu e aogā fo'i lou alu ese ina ia maua se itu agai malosi ioe o saunoaga na afia me na faimai e tau lana upu na fai atu ia pauale tali le sao fa'apito na fai ai ia se tatou o'o atu lanā taimi ioe ia le lau tatou o'o ma le taimi lenei ioe ia tatou o'o tonu mai a le taimi lenei na ona uma o le fusuaga e malama ifo ia vai po ai le fola i lalo pai ana le fa'afoga le atunuu o le lava la e alu lava ma peise miti fo'i lea o le au fa'apea nei se matou sa tatauna o tasi le tapipi tasi le fast o le palota a foi o laualuga na nao i ele masasau o latou polokalame fo'i ia so ona fai ia so e taualoalo atu lava se 5 o le fast ia e fai mai a wiki ga le 5 ia o le tapipi le ua 2 se lau montupu ae la lava e taumafai atu lava tapenapena atu faiga fa'avae na ia ua nei ai la le mea lea o le e le o le to'atele o le autau a le popoto e tau ia le lau ou mane nei ia o tula'i ma le mea na pei alualu toe mo e miti ma le mea lava le fa'apea e toe o mai e tau ave le malo siata o le a le fa'afofoga a Samoa le ua uma na faila na tofā a o lenei e toe fai fo'i le fa'amaualuga e toe fuli e le tofā Samoa le ua uma na fai ia o le a ta'atia i fa'apena la ta'atia i faitalia latou ma latou mea na e fai ae o le tatonuga lava ia o tele iloa fa'avasega e tulaga o le mea la e aga'i mai ai po le a me u faifai umi ai Balo fa'afetai tele le fa'amaninoina vai sua ia walaga moni ma ou i oi lau saunoaga lau feoga na fono e ia ile manatu fa'apea e o le a fa'atuatuana'i e mai se fo'oni saunoaga le taitai o le ituagai peitai ia e le vaea ae le lea ia e mo'omia ai se fa'amaninoga le lau feoga mai se fo'i o le tatou faiga malo ia i vaega fa'apea nei siuile o le tafa'atalanoaga o le nā ua i lau fanua ia ma ele o malaifilogia e le gaja ua tula'i le office fou poloketi ia o le na fou asia e le fioga i le Governor General ia po o le kovana silia matou fo'i i New Zealand ia le ala ua tau maua atua o le tamatau manava malaifilogia lau fioga i le teiteifonu ia ese auala le li o le ulu fale mai o le fioga i le kovana silia o New Zealand ia e maua i nei le so lana fai lau tusi alo ia o le tama whanau o le nei o le alo o le leasi i nei sa sena ia o le whaatumutumunga o le nuu na sau le ma wheloa i mana e fie wheloa i mai le nuu o lona tamalianga ia e mai se lona whasino manga i o le la sa matou tarima lo whaafose i ai nei i nei ula moso o i ua sisira mai ia mato mai le ato niu nga umalau mai lava i oi i sale longa tapena le fale ele i uma le fale komiti aua o tatala ele fionga ele kovana sili o New Zealand ona le mato felo inga na fai nei a o le faa o feo fua i ma le tamaitai o Alisa lesi o ile na o lo fai lau tusi ao a le kovana sili o New Zealand ma mato felo i mo feo fua ele lo aua lau vai Asiata a tonu i eise na ima me uma a le sili ma le sini au tui langona o le nuu o le faa ea o le nei tūlanga mawalunga o lo sau faa iai se tangata Samoa e fai ma fai lau tusi al kovana sili o New Zealand ia e sua e nerfa sino manga o le tamaita se au nei malai filongia ia oi la le fia ma le mi mital nei mete lea siat ia mi ia le rik o le nganga foi le na sa yele nu nei aso le fafitai ia ona o ye se tama fa na o le nu o lo lunga ye tulanga ia na fa sino ma ye me felo fia ma le nu ia ma tau foi ye o le fauta to proket ia nu la ye ma e to mana tu mai ma
ma sisi da mai lo fa malama ia wale umar fa ya so leri ai ni mete lo ya nga mo tato nu ia ole wo lu fale le fionga ile kova na sida New Zealand ia le umar fale yo no e taro si ia pa so longa mo rumana ia o manu to ao le nei wa anga i mai mala firingia le fa so pelta penanga mole mo fa mo ai pe o le langona fi le na ya ta fa i weta por kalame le ia so male nganga fa tai ia wa vatul ta por kalame tu sa on nei mala firingia o nei o lo fa solo tuai ta ulumanga le na luenga ia mai se fo ile fa mo ile ta mo fainga le o tina ina o le ngaluenga i nei sa sina e wa sisi le mai ia o le ofisa a tole na fa solonga nga ikai o me umangen ka kangu umama fa solon proketi o tai lua sela wa felena mai tato fainga malo ia po le al tulanga na yaile tupe na mai o tupe fa siri ia o le matou na sa iringa tupe sosani na ia faule le me nei mo le rumana ia wa le se so i fope Asiata ia fa mo nga umatu fo tatou tem ia o mautu me mo le ngai mai tupulanga le lavo mo le tu malo ia pe si tala tu na o me uma nei sa o nga sami uma ale o tanu uma fatino ai tali ngalu malolosi na ia pui nga te fale ato ai foi mo le vai tau ma falu ia ai mori le nga fa ftai Asiata nei fiafi le kina mai mo mai foi Asiata tu tu e me si tapa nga masani ia ona le tali mau e me se foi fa ko mai ka ko po kalame ia so vai so uma te mi uma ai manu telena nei fiafi Asiata o le ato tu la tu lo va te alu te moi sa le longa atari ele fono al cabinet ele aso atayao ai manu telena le fasa usanga Samoa ta fa fia fo yo le langi mo mai tato fa si silanga le fia ya ai mai se fo tato wanga ya tu mola so atayao fe mo tutu mga luenga paso i fo ia mai manu le fia ma lo fa taitele lo fionga le fono lo fionga le minista ia a ole dama fa na o malai filogia ia fa tai fo le na o to fo ya tu ia le fionga ya ipupula ia po le alo fo tu ia lasi ia e to fa fo ile o lo amuia o ko pe ar kenge le o ilo na pito ya mato sa tu paitea e te lo la fa ma po e sisi taimi o yo le alo fa tele atu manu ia ta o ma o le kapeneta ia ile lo atu la so tayao ia ta fe lo ai fo i se taimi la so froile la fionga ia fa tai Asiata alo fa tu manu le fiafi ia fa so fo ina se fo ia ole na wa mai ale tanto wa fa tala noanga tu ina sawatu male fionga ile tei fono ia le sunga ile Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt mai lau fanua ia o le ma o malai filongia ia awa foi le fio o ainga lua awale ainga santu puam la ainga Malietoa ia male mamalu ile Vaetolo tu ina sa mai le motu tele isala fai a o fia ngai ai ia le tanto waturu ma fia fianga ma le fa mana tuina e le nganta o le masino le te wila ia a o lo na o fainga anto ai le nei tausanga o le fai lo reino le ono se furu tausanga dalu ona tu to tasi Samoa mai fainga fa kolone ma pulenga ia fa kolone mai na ona po le lai ma fuai ona ile motu tele sala fai ia le tanto fainga malo a mesela le fionga le minister fa tonga ia o le na fo o tali ni sio fa fisili sa e lo fo maoe io e pe io le pese Mr T na e no fo popole ia pe sa e no fo fia ia le na ua fa manino ma fa lotele ma fa malama le fionga de te fondo le suga le Laaulialemalietoa nisi o vai sua ia e aula foi ona no fo manino ai le mamalu lotele o le tato waturu ole fatalo fai ate o ma la velungo le proklame me se fo yo wo ma pa anga mai le tato o nanga le Bluwave TV ma proklame to te ia o mi le share like love ma tato wa fa so le tato proklame a wo tia wese la tato atu le tato malolonga a foi mai ona fai le tato fa tala noanga bandisi alo ma tama fa na o le tato butunu lea ole a fa ta pena tu ia ile sailinga tofi ale tato local board manrewa ia aua pe to eva yaso le fa ta pena ona amatalia le o le balota le ia esa ili ai ne tanto walo matama fanau e se ia i le laulau a fono lea e pu lea ma palepalea ma faia tonu
ia o ati na e tutupu tonu lava o lea nuu ma lea whainga nuu peila le pito nuu I Manrewa lea o fiai Clinton ia Manrewa Weymouth Hills Road matulaga uma whapena Totra Height ma vaenga lava o leitu I sauti o Auckland e foi mai loa whawheloa ia le tō whae le vai malaya le tō whae ia Asiata Gadiel ia me se foi la ia o lana soa tau le tō sala ia Sago Feagaiga pe a mai ale tātou whasalau whapisisi nei. Tasi Market. Ele ngata I fua whatoanga e maua fo'i ia fe'e maisi me tau mafa mai le moana. E peia ona uwhai atu. E te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai. Numero tasi lea o loa sa palai mai le atu nu o fiti. Ako karongi ue fo'i ia soi. Maua fo'i le umala mai tonga. E le ngata I lea. Mo I la tau e fia le tātou tama o le whae. E te maua uma lava I Tasi Market. Ai whawhetu langa o whaalawelawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ai ngā le lei ia leo le pama. Le ngata fo I lea, maua pusa moa, I so si tu ai ngā sizes. Whapea fo I la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo whaalawelawe, ngata fo I leo pusa pepe, I le Tasi Market. E maua fo'i ipu mo whaalawelawe, in bulk, I le Tasi Market. Ia le nā Samoa, a mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o ranga le Tasi Market. Aua nei e tu muli, ai alo whai nei o tātou ainga I Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o ranga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ainga I Samoa e le ngata o nisi o atu motu le Pasifika. E tasi lava le no whanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo papakura I South Auckland. Can you be my wife? O te o wholo from whaatalo whaatu I le toi te liu mai ai o le tātou poroklame mai malolonga masani le revanga o le afi pe ona uwha ilo I le amatanga I ai isi au malo whaalolongia I lunga o le tātou poroklame o le tau te ia I le au nanga le Bluwave TV I le reifo vanga o le afi o te fia whailo atu Ea o lea ua la le leo au tafa nei ma le ofisa nei Ea I ta mali o alo matama whanau o si o tātou watulu o I Samoa ia ai o loo ngā lulu e pūno wai ma tautua I to tonu o Aotearoa nei ia mai se lawa fo I so o se matanta ese I so o se ngā luenga I so o se tiute e mai se fo o whaiva whaale mahalo whaiva whaale e kāle sia ma whaiva whaale ainga te fia whailo antu ia amata mai lo u tulimanu I le lampito o le tofa I le vai malai Iyo, ngā asiaka au lele ia asiaka e mai lungo le porokalame le nei ia po le tau whae le swafa Asiata Gadiel ia e le toi tau whae loina tama whanau ia wale pa ia le ainga Samuel Leoi a fio ano le lilo maiava fio tapa au whanua o le ala taua ia ma le nofo I tu ainga ia jo le ala taua a vai fo iu te tala noa ia I pa ia o le fio le tama le whale wale fio anga o vai moso ia o tama tau manava a wale pa ia le whale anga fulu ia e mai se fo le fio le matua ia pa tau ave tainane fo tiu fea ia ala le tai lo lanto lua ia unge maleu ngamalie manu le leu ma le whale anga fulu upu malai o le fo iwa o ngā tonu le aunga whaapai wa la le fo I lunga o le porokalame ia le tuafine ia Sago Feagaiga ia le no musu atu teino le ala taua iyo teine mongi lava le ala taua ia pola pui le malaunga ma Asiata iyo awa le ao le tonu mai pea ia ta pa au fo yo le ala taua ia a fai fo ti tala no le tuyoti ia le fio walo tamale langi ia me se fo ia fitalainga ia Folasa fongo papa matua ia tawili me se fo le ala ta iro lanto lua ia ta titi matua ia fai mare manu le ala taua ia ar kinge fo I kau manga fa sa leanga iyo le fo maua ia fekita le fio le lua to lima o nalo la to msala la to malo le maletoa ia ai teinane lo lanto lua ia tu ilangi manamu lo ulu ia manu ia te oi fa sa leanga to fui fatu Fatalo faturi wow talanga tao no mamalu mo no pa ia au tama fa sau o le fa orioli ia wa fa langa maya ia sa ilinga malo
I tūlanga fo i o wha moe ai ia le sailinga tofi o le tātou local boards i le pitoru au le leilea o Manurewa. Whaatalo whātu Asiata, whaatalo whātu sango le nevanga o le whiawhi. Ia, talo whai lau sunga, po roto whawha le swafa. Ia, mala isenga i ka whala i kasi, mea ngai fia ke le a foi maki o mai ngi I kura whawhikai lava mo lewa ngoa. Whawhikai mo lewa ngoa wha auro ngawa. Ia ai o ngor kam kiki ala kawa la nga but you know whawhikai o se avanoa mo wangata ai whawhikai lava. O ngā wā whaavanoa ina re tō taimi whaatarata ai maa ua mara whini. Malo, ia whaatalo fo ia sango nungo proklame. Tai lava mo le ne avanoa ia sa o le lea saunoanga foi o tō whaia Asiata I leo singi. Avanoa mau ngofi ai whaatai te lava mo le ne avanoa. Whaalau I lo atu foi pe tala noa I naile ne mta upu esele taua o le palota o le awhai foi amatel vai aso fou. Malo whaavitai I oe whaiva eselo pepe. Whaavitai o te vai e toloa mumula o la whala, mumula o pine. So o mai male mumula o pine male la le lei o lau la ei. Ma lo o fu mumu. Ia ua whetau I le lei fola I lungo le porkalame le lei. Ia ai ele lei au na whaamapu e o lua whaasino manga. Wa umaona o wau talaina. Ia au te ilua e tele ha au le tangata. I roa au le la au. E tā ua foi. Au wale whaafonga mau alo tātou watunu. Lo pola to tele au Manurewa to te ainga le lei lava mafioanga. Ai le masisi o sila fia. Ai au ngal por kalame. Ia Asiata la fuatu o anisi a fioanga me se fo fioanga o e mau polo. Pe afa pe o ye le taimi ala to fa sofa. No le tau sa I dispo. Ia mo le afoi. Ia au ngā foi ne me o campaign e mo wai foi. Ma so ko do ai va campaign ne. Ia a whawhitai o nawa whawhola le whala le sunga I Asiata. Ia o aursa tupaitia ma o yo. Ia mei ai tere pito nu. I re whape tasi fo si Asiata. Ali lava. Ia o te sau mai pito nu ure o tau sunu. I sa tupaitia o lo tama fo I sau mai le nu lea o tafua. I swafa matautia. Ia marawai moso. Ia le ainga sa mangu le wāra ko o whanga o kasi o ko o whanga I whaleaka o lo ki ngā o le vainganga whaleaka sau mai fo I le nuu le whamai a o ai are ami o lufi lufi ia a mai le ainga mata a wha I vailua palaudi ia ku vai rua I vainga reo sarawhai ma le kakumoku I podo ia o ngai o unga ia Ia la ai no winga la o lele I whaupopo I mare nu o le mana mea pe a maua se mana mea. Ia pe a maua se taimi la tamai nei ia. Ia ai le tofina ia sango o anisi o fioanga o leu te tau vai atu so le matua I ala tau au liuri la. Ia whaatalo whaaturu malpa ia o le au fia le tato atunu le nei tūla. Ia o lo tama o Toyoti taula papa tūtanga le vau tunga lua whengainga. Ia so mai le nuu maalosia e pitua I tua o si umu. Ma nei afu ma whale lima I savai. A o lo tina o maunga savai I whengainga. Ia e sa foi mai le nuu e pito siliana au le lei savai o tui sivi fonga. Ia a kako karangoa la I wharitoa masanga ia matumua. Ia ele ngata ina susunga fo ila ia le tausala nei tofinga le tupu fonti antu isa mau al fartua masanga awasi umu I pasanga ngai para laua. Ia le tene tau Samoa. Oe kenge refa mai si I longa fale longa le maunga. Ia wa fo ile fio ia le ainga sa Samoa mai se fo tu o mala ainga sa tu o. Ia te nane fo I utai le o le o le fonga o le ala taua ia madu fatol. Ia maritu malo e fa mai nei tu fa ia tua. Ia I tofinga I la ngā fofua. E whaila si ko feo I tu o tātou sui whaatau wane. I whaoreoli atu. Mo le tātou whainga pālo tau lo loma nei. I whilinga mo tātou no foa o le local board. Now, e le leile motu o le pāua si la fia mua. E kele inga kalangoa inga le upu lea local board. Local board. Ia, po le aso na whaasa moanga le lei po o se lau afono. O ni tangata o filifilia. Ai ma fai mo fa fisilia tu. What is a local board? O le ale ngai me ka o le local board I totonu I tu malo nei. O ao lantou tiute. O ao lantou malo si anga. O a fo I lo lantou taua. Fa mo le si atama sang.
Whawhitai mo le whawhasidi. Ese le tau o le whasidi lona ere ese sengo mea ta o local boards. Ia ma le pālota tere lai lo ma le tausanga fau. O le local board, ia, se ngangana whaingofia, mea tau whaatotonu lava le loto I whale o nuu. Pe o manrewa o le nuu. Ia mea e tau ai le nuu e le mawhaina au sia I le pālota tere I local government, the general government, or the general elections. Ia, le rai oto atu nei mea e mawhaina e eire ai ata tau o tatu tangata whaloko board. So le rai oto ta I tasi atu o le mea mua tu lou lava le ngangana ai o mea tau o le launga o la pisi, rubbish collections, o le mea tau wala vai. O mea tau paka I e o fia tātou e whaunga a mai se a vai taime o kiu kisi. O e kāre sia ta I tasi o loo fia whaunga aina o paka. I o paka o le whare a au, swimming pools. O le nei taimi Asiata, o le mato swimming pool. Pea ngā o manre wāre pitonu u re lei o loo totongi are o tangata le swimming pool. E le o whaamanuia ing pe o mangele, papatoi o tara, ia o lai ulufua. A o mato, o lai totongi, a o meia, e seki maalia kwa local board, o la koe whaire whai unga meia. So, e tele ana wai si mta upo e aia, well, at local board level. O mea tau alcohol stores, o mea e whare whaata wai, to low lava le ngana ia o le avamalos ia ire latu aia e mawhana tapungi pe aia ina meo lai sene a o le taime toi whaafowina le lai sene o lea lea whale e whaatau le avamalosi e mawhanga la rovo kinga meo lai sene so e tere ana ua se mea ai pe a se mere anu e tatu tangata iai Ma lo whawhitai sango I se vanga tifi whaupopoi ai le ita ke le whalau tele o whawhisiri lea. Ia, sina whaupoponga a wale mata upule ai tau o whalita ele o swimming pools. O le lua afi ma le se fulu lenga sui ai le whainga o le whainga o le māloingi au kilangi. Linga liu super city ai au kilangi. Tusa o ile vaitaiminga na wala au mai ai le ia o Len Brown, le vai kaiminga nga mea ai Len Brown I Manukau. Na whisiri mai le ia I ingi le ward o Manukau, e mangele o tāhuhu o tara papatoetoe ma mani rewa papakura. Po ai la ko like boards ia e manga o e alu pea le whaiva lea ia fua, ia alu fua kongo o ainga ma kamaiki le swimming pools. Ia alwai keiminga o councillors o mani reo ma papakura ngā ke engale ai kia ngā manga o ala ko ia kokongi. O le mafua anga la ngā maili keiminga le lua fesfulu o mai keimingi. Ia o lea waku kongo o I whalika ele lei East Sykes Road mani reo. Ko kele o ka kukangaka e o iei. Ia ai o le mea ia e kokongi mama ma papa ko kokongi makameki. Ia o le mea ngā mafua ai o le sama ko kilo ka ko ai ngā ngofu I mani rewa. Ele o I ai o I whaka ele I o mani o maangele ma otara. Langa le se me kongi. Ma lo whawhitai. Tā ua la Samoa lau whawhongamaua. Ele o le malo kele la, ele o le government la tele na whaia me leo. O le mea lea, o le mea filifili lava. Mai tātou tangata ia tau te filifili mo tau pālota iai. E se ei I lunga o le laulau a whono lea le tonu. Rono winga lai se me le ke mawhawhau e whapea mai. O te sinda le wakongi ai le. E sawa Asiata. Ia moni lava. E se la, langa o le mentality le na. E tā ua fo le nganga le no mana o ai e lau tō whānwai malai me se fo e tō whene a sango. Te lua a whiwhio mai. A wā a manino ma malama se mea. E fia fo I kanga kai langolango. Saulele arsona. Wa umaso I o le tātou alu o tau tango whapea nei. Ngare whamai a right to the right. To the left. To the left. Ai le eise me te malama mai mani. O le la ua manino tu lai o fo ia te au nei fiafi. O le la ua mangingo aku. Le aila o le local board. E o mia le tua inga mahalo si anga lea ma le fautuanga lea. Wha atua ina. E mawhai ai o ngā
fesui ai tūlanga ia. Ai, o le sivaenga o lau whaafisili, mai le loko poa tātou i Manurewa. O fia ni tama whanau, o fia ni Pasifika. Wa se e wa ke ofo ngai Pasifika pe afa nga ngau ko kongi swimming pool le a o me o le tua ia tātou whanau ma tātou. Pamol. Ja, whawhetai lava mo fasili. O le taimi nei se u whaamalam lama kultūlanga le e toa valu no foa. Toa valu no foa le local board i totono lava Manrewa. O le taimi nei, e le ema se o tātou tangata o lo urungana nā board. O se tangata atu motu, o le le aia. Ai mai le toa valu, ia, e toa fitu papalangi. Ia tasi tangata mauli, tangata whenua o lo oilunga, o le board le nei. Ia, so, e res tātou leo, pe atu o atu wai pālangi e whai pālangi tono o tātou. Pe atu wa se situ. Ai au te loa la a whatusa tui dara ma meo lo o whamau o lo au mai e pei o Manurewa ili li whaile to a tele o Samoa ma le Pasifika. Mai no umai o sa Faukilani e sa o le tala lea. E sa vai na ver fai na tu yo le tau sanga. No pe o ma ua nei na ma fatia ma lea fo i ngatu wenga sa fai i le tau pui ngo tatu sanga sa wau ngā. Ona na mawai loa datas. O lea pito nuu, ma lea pito nuu. O Manurewa, o le longa lua lea o le pito nuu o lo o tele tangata Pasifika. Mua whaapeta i to o tara ma... Mamangi. Ai, numera mua mangile. Ai lona lua i Manurewa. So, i mea to pasene a ia i tono Manurewa. E tolu se fufitu pasene o tangata Pasifika. O lo alala mpapa au i Manurewa. A mai le nā tolu se furu fitu. E toa tere lava tatu tangata Samoa. Yes. E pitu toa tere tatu tangata Samoa. Ai, o lea lai tau le o tala whiaunga e pia le o fitaui la le tātou whaapalengi aku o le toa tele o tangata Samoa ma Pasifika. O le nofoa fo i lea se e Manurewa i le malo o le nofoa le leipa. A wā tātou tala noi le leipa. Pia o ke le hao Pasifika. O lo pomoni ale na ia ili tau nantia e a moli nei a o tutupu mai le au national matulanga o whainga pisinisi with all the respect ia ila tau ai pei a tatou talanoa ia le au Samoa ma le Pasifika e pei o le leipa o tangata ia na ai o le ala mafuanga e a fuailana le maua seva no o tātou ia lau whea kuio o tau walanga o matou e le whafo mai o Manurewa Longa o sa e lala mua moi Manurewa original Manurewa saua mai Samoa i sakupaikea Lenny Clinton no foi Clinton mo se furu rua tausanga ava ai so Manurewa uli ade ai se ala inga kakole se e irungo foa ia le local port for example ai le te rua i saunoa mangele ko kiki Pasifika loa la se e mai ai. O Tara Pasifika loa la se e mai ai. Why Manurewa? O ye se mafua. E tele a fitauli o lo fianga e Manurewa mo ngai se fulu lo kausanga. La awa o lo yele aulia e ngwa o le action team. Mai ale loa fe male se fulu. O lo no fo ingo fo umai e valu o le local board. Ma o la tofo la tofo ia o lo ono fo ingo fo ia to lua o le council. So 2 councillors ko valu le local board ia le yonga ua e lako. O le mea silianga nkaua o le pa loka o tato tangata. Ele o yei le to tele fungale le o ta fata ua ina. Ai mai se foi ai o se le simbea ele o maamalama. Le tāua o le pālota, mo le local board, ma le council. A iei ni tātou sui. Ia, e iei le ima le tātou leo e la ngona, mai mai whaifo i ona mātou ngā lui mo a tātou fo i tangata langa vai taimi nei. Ia, o le si fo i mea pitu sini tāua e whaia e le local board. O lātou ia e au mai le funding mai le council. I tofu e lofo kasi local board si au kilangi. Au mai le funding mai le council. Ia e po le ala i le local board po whime le alwa i le funding. Whaongai. Whaongai i le selingi. Ale ai ala ni tangata Pasifika i le local board. E kau le anu foi langa i anga wha. Fatu le ule uputu sao lantou. Ia se i whaala witere le mea o maanga ia o ngā wa e pākongu wāne mere e ero mawhauwha.
o le tausanga le COVID na mai e funding. E patino lava mo tatu tangata Pasifika. O ai la le te whaasoa, pe a whaila o paparangi rei runga le board. E pule i papala? Moni lava. Moni lava. O le whaafitau le telena. But i le ilo fasili mua mona lai fasili mai ai. O le mea la wala ina le au se tangata leipa po se tangata Pasifika taimi nei. Ia le parota. O le pomonia, ia o le matu ainga sala vea le mea na. Aina so o le amai o le pepa o longa o le parota le e lafo. E lafo mai I pusa meli. Kau le halu fua se me ki paroka. Io e tu era home. Io o le fengo fia le na ai o le mea sa tupu fo matu angere na tia no nga kong fo o forista nga kasa e mawaidea I le fa mai nga mawail mako ainga. O le mai o le pepa paroka ia o ngo fo le no pusa aisa ia o sio ki lo news pepa ia mai ro ka manga e ku dalo e valvado e kaloma Aire fight paroka. Absolutely. So, you know, I mean, it's the mentality o kakangaka. Ole ia tu lowa ole ngana lava, you know. But, you know, ire mamaru tato tunu. Ia ole tau le malamalama. Ole le malamalama. Ai ole ma ai oi. Le ma au ngani atu ile tato. Yeah, you know, ngau mai ngai o makore ire vai kaimi fo ngade ole. O le onga se fu, kausanga onga se fu. Kai mileanga ngi. Kai mileanga mau tu mal vai nga ia ka o ton rates nga fai kai ngau mai kai ngi sila asia. Ia longa nga ka wa kerenga wenga de mafainga mafai palangi ma fai palangi. Ia langa o mai ia mako maku ngi ngi sila e feso soangi. Wa leva langa ko kongi tax ka ka ngi sila. Leva moni. Ia ngau mai I wha mai o rea kung oe kafe ai le susumane meri ma kau fau e kaku ainga ia ma feso soangi aku I kaku ainga I o I renga kereng o keranga ku kaku whalparangi I Samoa ongo o le mea ngai ia you know maso e seru manga I o whaanga o le wa mako kupu o matutua you know we are you know and I think you know we need to wake up. This is our time. Absolutely. Keimi o le keimi o mako, o le keimi o kako. Yes. Le keimi o levanga kaunga yese kako leo, kaunga yese kako sui. A le mea, o le e whenga ka, ananga a le pa loka kako kangaka. O ai la pa loka mo mako. E whapela pa loka mai palangi mo mako. Asiaka, au kako kangaka, oka. O kako. E tele le tomu mui. Ora puto sao. E tele le tanto faitio. E fa faikio le lei. Ai fa vitai la le woman in normal tole vai. O le tali o lo fa vitauli. Au ke a ia pe palo tale la foto lo mota bro no. Tanto le manrewa. Walanga tanto sui o tama fa na wi le puto fa fonga mai. E kele le sosia ma le tama ainga le au mai le malo ma councils ma tanto o kilani. Tele tama tele avanoa ele lopo ngisi avanoa ke ongo fo mau eno ele lopo ngisi avanoa ongo fo ele fa nau ele lopo ngisi avanoa ele ko ngi pilio o ka ko farmai ele lopo ngava angai ke le o kango etik la paloka tolu se furu fitu pasene ia le fa pasene ino tatu tanga tolu o lo I manrewa ai a fel paloka ele se ka ko fo se kasi ai ko ngo le pot ke le ar fa ilo ngofsiti po le ale mafuanga e mai mau fo ile tau mafai atu ma le ngani Asiata e me se fo yo sango mana inisi lava o tanto tamali o lo o tau mafai ile no fo ia pe ale ile unga luenga I fai mana tu fo se o Samoa nga no e sui fai a Samoa ma fate teinga na ona tu la ia tu ai fai le suinga sui loa e tau te mafai a mea anta tu lima fantasi le o sau no antu ia sango le fo sau no ia to fa vai malai a tau sila I no foanga masio si o manga lea e umia el malo si anga o le boards. These are your belongings to you and your kids. Bags. O tatou fale o mo foanga ngi waka kaua fale leia. Faingi me faika ko barbecues. Why are we going all the way to mea ma e enda kwaile waka fair ka mai kiki sami there's a lot of drowning and because ele o lelei mea I au tafaya. I have a pele ngofo ele matua e loa my kids are safe just around the corner le pakala le ia o tulanga fa pena so you have a saying now
ua tāua ai le vaenga lea ai ua fiafia le makaupu ka kufasoina faafetai foʻi le lua afiomo ua te lea ai foʻi le malamalamaʻaga i mea tau local boards ua lagai saʻo ai lau saunoaga asiata a taʻu le palota iā tatou i nei automatically ia o election le general election ai ngalo ai iā tatou you have a saying mana tuala e ele mentality na masani foʻi ona ou faalongo ina iau mantua hao i nei foʻi aka fai aku fo ile le ngai mana ya pe anga was wakang waku ile piko le wa vai wa lolo vai umar piko le pe aki mo e ai saule kari vai se o kinga fa e pule apa palangi ela on mentality na is that correct pe wa bot tau na sui le na mentality wa ka kawa sui you know o kere ka ko we ratepayers o re ko komi you know o wale kia ia lo don't chuck your voice away don't chuck that away. Ia ka kung sila. O lo o yaire ai ya e ale de paloka. yes Ai ele o fata wa ina ni but you know ekele you know like I said ekele a wala if so song e ko board. O me o pe mika. That's another thing. Building permits. Nice. Ia no ko kere ka ko e ka muka fa ka ifo ngai refia ka amanga o ka sanga me ku fare ia wa ku so aku le mar fale. You know o me me fanga for song o kere ko board e fa ma lam aki. I just want to say one more thing from the morning of Asia. O le mele ka o e fe so lai run ka sanga ngai. mana ya Ia kam ki ka ko ka iyo whana na o le lo lilo mai ava Iyo, kama iyo. sapai limo asia kar kama le iyo o le liro mai ava mo i lea ia le na whana na o lai ka mo e ka sanga ngai well, he has one policy that I believe in i le policy ki le lai manga o e unga o le mele o le afoi o le alufu o kanga ka rungo o bus mana ma ia trains ai sea o ko kere walo mfanga o kako o lai fenga ringa i kai o kilangi e va ma mau me ai nga we si le fia ma le maru la ku o ka un karo so fuanga wa ka un ka wa uki fa so a le si a wala le e ma fenga fa so soangi e donga you know ya kas puka ya kere me a we e fenga o ia meu passe se ai lai como foi un ai so you know e rango winga fo e mas ma wa ia a ko ma leiba sui uma leiba nge o kilangi le fo le policy ki lenga e fe so lai manga o ai malo faftai le ngatai lea a mawa no ai tau se i pe lo sunga you're a co-president ole e two union which is I believe ai se pacifica mo so share us your feelings of being the first pacifica to have to manage the massive organization. ia fa fe kaya Nango ngala ka whakau wa ai lea kofi wa ang mai. Amen. You know, wa lewa ngā polonga ka kukanga kei lea mea whawhenga ringa. You know, and o le yungi o leo ke peleskenge ia o le yungi o lo o kere ka kukanga ka struggling. Le au kiringi, security guards, ia o ngā ringa i rea fia face kanga ka o lo whai ka kukanga ka. Ma dila ba. And wa lewa ngā ka mo whai sewa ngā ia o i runga kumukumunga ia ma whainga ka ko controllinga the change. Because if you're not at that table, you can't influence the change. You can't change anything. For a long time, wa lewa ngā laro ka kukanga piko i laro ia whaala pikonga. Ia ai whawhekai, you know, o le māsingo yu lai ngi kausanga, ia o whamangu ia inga ka ika ia, lo whaakau waa, e ka mawhai aku a wase leo ka kukanga Pasifika. You know, o le kokero ka kukanga Pasifika, o lai a fia i kukongi. You know, but we're also humble as well. Ka kukanga kai leo ka whainga le, a whai a kware pure me whai, e whai, e aungoa, e le whaalonglong ki ngā. But that needs to change. That needs to change. And, you know, I'm blessed to be in this position to influence that change. Yeah, mo ia au yungi fo ia o meu palangi sakau ave ia mea. Yes. You know, e rewa o skang, o kere whai ronga lang. But, you know, in 50 years' time, what is New Zealand going to look like? What is it going to look like? So, you know, I'm blessed to have this title, you know, and really humbled to it. But my humbleness is not going to keep my mouth quiet either. Oh, no, it's definitely. advocating for our people and making sure that they have a voice there.
Mai o tūlanga o ngā ruenga I e tātou te iai. E leo ni ngā ruenga e mo mia e tangata ngungu. Quiet. A fia ngungu ngofo whale walanga e. Ai tā ua le tangata e toa le loto e whinau. E whinau mo le saolotonga, e whinau mo le manuia, e whinau mo le mea tonu. Ta ua whaafitai ona o le tātou taimi. O lea o le aha o whaafisili ati o whaafisili muri. Ia ona la fole. Wai e muri. Tātou pōt nei lalo e makoi whairunga. Se isa sila le. La ua matatu I le whionga tapaita ia sango. I know you have a lot of hopes and plans when you become the manuia le selections o le tātou pōt. What are some of the things? E te now you have in mind e te tau ona tilo ia e whaaleleia, suia, ia ma whaalualu I luma, pe a manuia le tau mawhainga I le vaiaso, toi o se vaiaso ia ona whailo na whaamoemoe. Ia, whaafitai lava mo le fisili. O au, o se tangata e se le whingau, o ke whingau ongo o lau whangau, e ko ongo lau whangau kingi uma. O au foi o le nana a my grandma, lo o grandson e fitu ana tausanga. O lewa ngongo foi ngi mani rewa, kusanga o sau mai a liwa fiku mai lalo en wakaku ngo whangau mai lalo o sau loingi. Yo lo fu lima ngi kausanga o mako ngo foi ngi ma o makua. Kele a mea. Ai mai leka amakanga liwa fiku yo o mai ngi le loa hafis fulua oka ele ai mangi suinga o ova ai. E se manguia mo kako kangaka. E kele suinga o iai, e manguia I si kangaka lango o palangi. Ai sia, ang o palangi lai ngufulungan lau lea. Pe afa pea e manguia le mako kamwhainga. Ia ole mea kongwanga lo ki mga o e sa ili, ia maua se wha manguianga mo kako. Mo a kako fo I halo mawhangau. Ia ma kupulanga lumangai. For example, o paka ia ma playgrounds like ka whao, ngā ka whawhau ai lau whangau ai la iki. Ia, o paka ia ma playgrounds lo alo ai fo lau ka makua ma ave lau grandson. Ia, a kaku kilo le kele o housing developments lo o maingi I Manurewa. E kupu mai fo I Waiata Shores I Takanini. E fo I le New Weymouth Inlet lei I Weymouth. E le saua ma le paka oka flash o ngi paka kolupe whālei kokongu I ngā le ngā vai moku ngā. A whaafewhea kako, a o kalongo inga o Central Manurewa, mai I le wā o South Moore ma Clendon. Ia, a whaafewhea kako, I lai ngofu ingi. A kako fo e ke ko ngia kako fo I Texas ma kako fo I rates. A o lewanga kako ngofu inga. Ai le ngaka I ngā, pe o umafo inga sa ngoa ele ko whao asiaka. O ngi mea o whale e ingu mālosi, o mei o alcohol stores. Mele le vai mele lo kingo fa ili bank e se fulu le lei fale o loa me fainga o alu ai ki e lo kavale ele o ele lima mingu ke se fulu. O ile se fulu fale o loa. Ai sia. Ole mea e ko fiko la ko ia fale o loa e ai kongwa lunga le awala or just around the corner me o kako primary schools e ave kako alo mafanga. Ai le ai mangi fale fa pe o ye I Hill Park. Lei ma se fale whape o ye I Waiata Shores, po o Wattle Downs, ngā o mō kako, I ngofu ai ko ke leo Pasifika. Ia o kako a kangaka lai safa, e safa a kako, ki ngā le oi ma le polonga o le ai o se ke se lengi. Ai o le mea a ngofu mai I le fale o loa lea, ia e alako ai ale I ngā, ia e shoki ai ale ia makupo ai fo ile stress makupo ai ale ile pisa ile vale a inga lava ia ia okay ai o ia ku fa mole e ke le a mea e manga me se swinga ai ele mafainga fai se swinga pe ale fa pe makele ia I lunga le po pe ale pa loka mai le ngaka ia ma ua ai mol mako au ma losi e ka wa mako o mako le grade 8 ngai e valungo fo lo ia lunga le loiko po ia ko valu fo I mako. Malo whakatai sango, lau tō whare soafa, uma ona whaari leo le grade 8, se o tō sira mai ai. E runga I ala whatu lau tō whare vai malai. Ia le whakatai lava e pupu lava lo tal. E ranga upu whaape fōre ala mea. Mali e. O le
me pitosilia no u whaanono iai i le iai o sele o tātou lunga le podcamingi. O lo iai atari tātou tangata. O lo iai le tō wha. E leo ia te au se tali ato toa. Lono o le mea o le upumoni lava. E o i tātou tangata. O nā e sa wai le tali o tele o whaafita au. Lai o lo o tonu lava o man rewa. A whai e whaamanuia lo usui a toa manisi. O le mea mua nā o le o tātou tangata. Nona le mawhaina tātou i lo se mea vana nā o i tātou tangata. O lo o iai la o sina sina. E iai fwoi tangata o lo o iai. E le whapea o tangata o makua o lo uma mea. No. Ali. A le mea mua na. Lua. O le māluse o le nuu. Ia, ngā wai loa. Tātou tupulanga. O tāi au ia. Ali. Ai o le taimine, o le tele o fita au o tupu i nei man rewa. Ia, ma au ki lani i saute. E le po malai. Ali. Mea o lo tupu. I le tele o... Ia, o le tele... There's a lot of crime here. Ia, o mai nai o matu ai ngai lolo. Whaalongolongo aku helicopter ia where le sol. Ia pese meo masani e tātua pe te tangata le. Where leo mea i runga. But I want to change that. I want to change that. You know, we need to celebrate ourselves as well, our culture as well. Tono man rewa. Lona tōrua, i lera whai uatu. Vai tele whaarapa tonga tono man rewa. Olo o whainga ruenga ia. Olo o iainga ruenga laiti. Peitai. Ia ere o whaamanua inga nā whaarapa tonga. Olo iai whaarapa tonga tangata matutua. Ia pe o le whare la langa. Lai iai te taimi nei. You know, tonga o tatua au sina sina, we need to look after them too. Peta, e rau whamanua inga i nisi whanto tolo local board. E fo i mea patino lava o tupulanga. Yeah, if I get in, you know, this is what I'm focusing on. Nice. This is what I'm focusing on. Yeah, lona wha. Oi kare sia longa pe ai yo o tato mai ia tunu nei. Yeah, fa mai o nu me yeah, which is true. Yo o tato nu mai kare sia. O nes o isi fa fa tonga o te fianga lue fa tasi ia. E ati ia tupulanga larva o. Yeah, but you know, we are trying to pave a way. Or like tama fai atu e mawhai fo ina, you know, a watu pulang fai iai. E mawhai fo ina fio i meia o mātau mawhai atu iai. E au sia fo i rato. Noa e se fo i malam lama tupulanga. Iyo e, male. E se fo i malam, but ia o se tali na asiata. Ma lo whaftai tele lava i o lo whingalo a whalia ono le tāntou wā taimi. So kango kua mai se tu mai te isi runga le tāntou wā. Lewa tau sila mai. Ia. O le to avalu lea, the grade 8. Or the best 8. Lua wha ono. Ia no tau whai tō lau atua. Ia nati sila mai a whapea o le te mafuta mai man rewa. Drive around. Check this billboards. They're beautiful photos of this people. Beautiful people. A pe ole o te auri lei atu i a pe ole piko auri lei i le vāne Iyo le ia makua natural beauty lava la vaenga le. Ole si vaenga mana it's a multicultural team. You know, we've got Samoans, Tongan, like Pacifica. Also, we've got our Fijian, Indians. You know, it's a multicultural. South Auckland, it's a multicultural place. So look out for more ila tone. Yeah. Ele sita Helena. Okay. Yeah, ai o ila tone na le wa sauni o le au va le to valu. Ma da tua mo ta to Manrewa. Specifically mo ila to i Manrewa. Clinton Manrewa ia Totra area. Ia e fai male sona mo isi pitonu. Ina ia e vote for i mo tātou tangata o Pasifika. Ai mo ila Joe Manrewa, lau tau sisila mai. E kakaunga ngofo Asiata i lungo le lau lea. E te tauna nofo ia sango i lungo le lau lea. E manao. E fuli au nanga na pe o le swimming pools. O le lao o le sama. Ioi, kai mi vevela ngei. Se fere vai o le fale ia ai anu matua whaonga ia le swimming pool la iai ma le gym matulanga uma whabena. Vote mo tangata. Vote mo tama whanau a Samoa. It's about time for us to be on the table, not behind the table, not under the table or outside of the table. We need to be seated on the table. E le mawhainga kaungu uro tau whama lo tau manatu, lo tau whanonga, pe a le hei nisi o le tātou watunu
e iai i e whaia tonu, e whaia kongu, e a ona wha mama a venga lea, e a, manuia no sanga iane o ai o le tai, au te loe tau ona whaise si tātou tala, e a le i o lo lua wha moe moe, e a mai te tau fuana whaise tātou tala, pe a manuia lo lua wha moe moe, e oi, au te loa with God we can do things, e oi, e whai ngofia fo i mea uma, e sanga iane ai o le tai, e i whamunianga le tua rau tō whāne swafa, me se fo i o lau soa tau, e a ma le tau au waa, ia sao mauri sa moe man rewa vote taua low vote alo tikle pepanga so ye ke fa nga e value lunga o kalo wala va un fa yere se nga so un fa fo la va nga ia ai e popoto e lo tato fa wol proclame pe ma tato fa salon fa business nei. The reason why I love Talofa Voucher, it's easy, it's super easy, it's convenient, and you can basically order anything online for Samoa on your phone and really right here from my couch. It's that easy. You just go to www.pacific40.com and then you select from a variety of services that's available on Pacific 40. You can even select a shop that's close to your village. So if you're looking for a way to help your ainga in Samoa, this is the perfect way. Pacific 40 Talofa Voucher. For you, for me, for Samoa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga le Pacific 40, e whaatau ina ai le Talofa Voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le fio mai, we'll see you again, and God bless. Taibele wa tile wa tonu bido tau te deile i tu lai ono le toi te liu mai ai o le poro kalame o le tau te ia e le nei vaenga le fiafi la unanga a lau Bluwave TV. Ia i le nei fo i a fiafi ai mai se hei o le wha mai ino le tātou wha talanoanga le nei. Ia hele ngata na tamua i le soga le Laaulialemalietoa Polataivao Schmidt te fono. Ia o le utau walunga fo i e sui wha aolioli tamu wha nau o le tātou waturu mai le pitonu o manurewa le tō whae le vaai malai. Ia le tō wha Asiata Gadiel whapea fo i la ia le tō sala po le tō whine ia Sago Feagaiga o lea o le a wha sauni ia mo le luina o na foa ua fia se fulu kausanga o se ei mai ai tama papai ia ele ai ele o se whailonga lano se isi ai langa o tātou o tangata sa ili malo mana ia le vaenga le sa saunoa iai ia le tō wha le vai malaya Asiata Gadiel ua leva tasiiva a ono se fulu le 60s, the 70s, 80s, 90s fa solo mai ua leva na o mai sa ili ngā maloa o tātou tua a ma mātua ia so ia na o mai e whai ngā ruenga sa le i mawhai e tangata papae o na whai o pumongi lava taimi o vevela le whai longa lanu ai na o mai e nei o tātou tangata e whai mo leipa le a fua mai e ngai whai ngā pāki markaunga tangata whai ngā ruenga ma mawha fo i e whai ngā ruenga i le ni ofisa ua dele la le maatongi, ua dele le afu sasaa ma le afu lilingi o nai o tautua ama o mantou mantua sa mua au mai ma mua solia ma sasa le ngasu o le taitai au i nei sa ili ngā manuia. O le ala le mafuanga la le mawhai e o na tātou se ei ma au malie. O le ale mafuanga la le mawhai e o na tātou sau whawhai rungo le lau lea e li poi ai mawhai ai upu matonu o whai ngā pitonu. E tāua le tātou ioi e leo tātou ni tangata e o mai na o le au mangaka ia le au le anga o le manu lauti ia Samoa o le ala i le pule o le tautua wa te taula na tātou le pule ioi waka kaunga se e i le pule le toa tele o tātou e nana e le o iai
ia ono le sa ili malo ma lo le nau te se ai a fa pela le fa fonga mai tatou mana ia le finga ngalo te fia vatu le saunanga to tele o to fa tai foi ma le finga ngalo le sunga ia longo siva forwena mana ia tele o lea la ua tamala malama a unga o le au mai au pepa paloka makia ili la pisi mana ia tele langa ngo ui mai ai foi mana tuo le na tatou o mai ma le mentality a tatou Samoa nga nga va ia le upule o le election nga va ia le upole election tasi ale meo so le mafau paloka keli o a ule si tanganta o le sifi o kia i pepa paloka wai pitau te au ngata tae fa atumu ai fa fefea ona amana ia e fa fefea ona anoa so tau fina ngalo ma so tau tofa e fa fefea o ngaliu walo mai tangata la ilunga fainga filifilinga e fa fefea na fa leo antu o leanga o le kekele au kimunga kifa mai le lolonga i le mele yaina yo matua e kekele lor kimunga kifa mai le vai i e fa fefea na fa leo le na fanonga ia te oi paroka e kere fa leo ia te sinta mamau kele e sa o ile ua mamau e fa si mamau kele te sinta fai foi si mamau le fionga ia u pito le winga o la detala e oso lai ave tatou tama whanau ia whaki e ma salafa whati e lungo le tama lea e fai e upu fai a se eila ia to fale vai malai ia Asiata Kedio a se ia sango a se na mula ulu sing a se le to tele lava e lungo tatou local ports o inala le ava ai manreua mar Pasifika lai manreua anu fua ka ele swimming pool o le afa upopo ma faa au le lei mata anga o paka e tafa fawai o le a koe kilingi fua ma au fua tu lou le la pisi ma leo tauta ioi o ka sau i lava i kaimi peinga na tele leo atu e kilingi mai le la pisi ma faa le mele wai ai le ua vili ai o e lau pin ma me umana ai se a ua sui ai ai se a ua sui ai nei mea o lava i kaimi ka kilongo fie le aso le la pisi ma mafa la ulu mo le ua le tele e o maia i la toue ai se ua sui ai nei vaitai ia o le ala ua tau atu e ila ua ia na whaatala noa le ua ka ua kuru mafuanga e mafua le ai ma se Pasifika po se Samoa ko e sau whairungo lau le whai ai kongu ioi tele whamarianga o fia sa saa mai e le malo e fia sa saa atu i pito nu teitasi ai whainga tau no tau maua le anga asa wa kilo kuru palangi e le au ngā e kele le meo o le whaamisa ma le kaua i fusu ma le fuki ulu ma le whaika kala whaku e whape na fui e whape o e le ilo e palalangi e lau whaika kala wa tele le wiu mai le siro matua mātou wa tele le wiu wa tele le tāwale wiu ia war kilo ngā palalangi Eoi, o ani mea le lei o loo whai e Samoa ma Pasifika. Ia e whamailisi pārangi. Wai ni ropo karangoanga ia paralangi rungo lau. E whamailisi pārangi. O ani mea le lei o whai e tangata Samoa ma Pasifika e buat tauna. Ia e karirisi pārangi whamai. Oh, too much. Wiu. Ia, tuk, helicopter. Ai a tatou tāno fila e pālota ma au e ke ngofo ai. Ai whaatumu lau pepa pāloka ngai au vaku. Tusi ai le ingoa Asiata Kedio sango Feagaiga ave kamanga matatou tama whanau a sa whawhaila i lunga i FAP mai ia le council la mai ia ka i kufanga milionga o ani me te tau i oso aku ia le tō whaal vai malai a Asiata Kedio pe oso atu sui Samoa ma Pasifika wa tauna urufua swimming pool le i wai mafu wa tauna whaupopo ne mea whai papakiu ma kuu yengi kesi ma ioi i o i paka i matou whanau na i Clinton. O a te tauna toi o mai loli la pisi e o toi e au fua mai e le tauna toi e vai e. Leanga o la tala noa li tangata. Sa o la i le o langa e mala mai fo. Ia, nau na tuatu whapena i o tafa e pule stafu ne le laura na sa. Fasifo leo le porokalame, mo mole e tua ia whamurianga o le porokalame e ma le whamaloia te auto uma lava woma pa anga mai. Le gatala i le fia mole tua i ma whamai senga. Condolences al proclame ile tina matua ya Asiata Pio and to all the Pio family from Salilolonga ya or se nana fo ia fasino i se tasi ya o
tamai tai whainga ruenga i le pulenga marketing le tātou manager ma le political editor le tātou Bluwave TV le tuafina ia Hana Schmidt ia I think o le nana o siona to lua le sunga Dallas Pio ia lea ua valau ia le tua mfa mana vaina na ngaluenga fa mai se le nganga o le tua le tina ia Sustina mai se o the Pio family mai sa le lolonga ia fa mafana le nganga o le tua ia ile nei fo taimi fainga ta me se fo i ono feanga ia ile ainga ia ma fa no noanga ono le malanga le maliu maleoti te uruko le program le vanga le fiafi to tau mele so taiao sa ile tu sa mo pe mo si tatu so tainga ia fainga tala so taiao walanga le fono i fo ka peneta ia me se mo le i fono ile si o mato mo tu sala fai fa mangalo se la manga o le tau tamali ila fo i fonga vatele no fa tu program le to fine ia fontile ti me se to tonga to fa tia mo le no falo ia ile fianga o lo manu me se fo i tau eu me Jeremia o to umale mafuta mai le tofine ia ali anae mafuta mai au Italia ia me se fo la o le tamaitai au le ia matalena ia me se fo leta mo to falfani marina me se fo le sunga tersanga le mafuta mai na ikala ko ile ele mamau rosa tavo ia lona lo fetele anto me se fo le totonga le do falo sumika e au le ia le po nga lo fetele anto por clame ia fira ila santaya o li tiele to Asiata Pio Vaoliko ma le por clame o le tautai e favor tanto no le BluTV soifua mai manuia